Ikaze kuri Dejo TV. Uno munsi tubazaniye amakuru yerekeye kuri icyamamare nyarwanda cyitwa Umutesi Jolly. Umutesi Jolly na Bebe Cool bahanye inkoyoyo ku mbuga nkoranyambaga, aho Bebe Cool we ari kuvuga yuko muri make ari gushinja Umutesi Jolly ko yamutuburiye yitwaje yuko ngo ari umwambasaderi w'u Rwanda muri Arsenal. Sasa hari kwibazwa ngo ese ni amafaranga angahe Umutesi Jolly yaba yaratuburiye Bebe Cool. Ibi bintu byakomeje gukoroza imbuga nkoranyambaga, usanga abantu benshi kabisa hano mu gihugu cy'u Rwanda abana bari kubiganiraho cyane babivugaho, urabona yuko kabisa abantu inkuru yabaye kimomo. Sasa hano tudatinze dufite inkuru dukesha igihe cya postinze, dushaka kubasomera mwumve ibyo Bebe Cool yatangaje. Bebe Cool yatangaje mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, yaganiriye kuri telefone na General Muhoozi Kainerugaba ku bijyanye n'amakimbirane yavutse hagati ye na Miss Mutesi Jolly, amugira inama yo kuyahagarika ndetse no gusiba ibyo yari yamuvuzeho kuri konti ye ya X. Ibi bintu ndumva hagati aha ngaha ni ibintu bigoye cyane, kuko urumva byageze no mu bindi bihugu, ari kugenda ashaka inama zigiye zitandukanye ku bantu bagiye bakomeye. Ndumva General Kainerugaba muramuzi yuko ari umuhungu wa Museveni hariya Uganda. Reka dukomeze. Yakomeje avuga ati ko ko yamuteye umutwe, yabasabye gukemura ibibazo bidaciye ku mbuga nkoranyambaga. Ni ukuvuga ngo Kainerugaba we urumva yuko we ikintu yashatse gukora hagati y'aba bantu babiri, hagati ya Bebe Cool na Umutesi Jolly, yashatse yuko bakemura imanza zabo bitanyuze ku mbuga nkoranyambaga, ariko urabona yuko byarenze umurongo, noneho byageze ku mbuga nkoranyambaga. Murumva yuko ari ibintu bidasanzwe. Sasa Bebe Cool yemeje ko iyi nama ya General Muhoozi yayumvise, bityo ko agiye kuyikurikiza, ndetse uyu muhanzi akaba yamaze gusiba ibintu byose yari yanditse kuri konti ye ya X. Yabisibye Bebe Cool yabisibye, ariko urabona yuko Umutesi Jolly nawe byamuteye igihunga nawe, kuko akimara kubona Bebe Cool yapostinze hariya ku rukuta rwe rwa X, yahise asubiza byihuse, amusubiza amubwira yuko ibyo bintu atabikora, ahubwo yakagombye mbere yo gutangaza amakuru yakagombye kujya abanza akagenzura neza ibintu agiye gutangaza yuko ari ibintu byizewe. Ariko urumva yuko ni ibintu bikaze cyane. Sasa basoje bavuga ngo avuga ko Miss Mutesi Jolly yamuteye umutwe kuko birashoboka ko amafaranga yamutuburiye yitwaje ko ari umwambasaderi wa Arsenal. Urumva yuko ashobora kuba ari menshi cyane, kuko amafaranga yatumye Bebe Cool ashyira ibintu ari amakuru ku rukuta rwe rwa X ni ibintu bitangaje cyane.